Atasi mai tātou mo le tātou polkalame, au mai ana nā nganga e taimua, mua au mamuri au i a te tātou tas. Ai mai se le sungal pule a onga, whai a onga mātua, ai mai se whanau i se tataro. Tātou a matalia i suafata mā, ma le alo, ma le anganga pa ia. Verse 41 up to 44. Jesus observed people giving to the temple treasury. While many rich people contribute large amounts, a poor widow gives 2 small copper coins, which is all she had to live on. Jesus highlights that the widow's offering, though small in monetary value, is greater than all the others, because she gave all she had, demonstrating true sacrifice and devotion. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. The word that strikes me from this Gospel reading is offering with a generous heart. Offering with a generous heart. Offering with a generous heart is a profound act that embodies compassion, selflessness, and genuine care for others. It goes beyond mere giving. It reflects an attitude of kindness and a recognition of shared humanity. When one others with a generous heart, it often brings a sense of fulfillment and joy, both to the giver and the receiver. This act fosters a sense of community and strengthens bonds between individuals. It reminds us that true generosity arises not from obligation, but from our authentic desire to help and to uplift others. Such giving can inspire others to act kindly and create ripple effects of generosity in society. Ultimately, offering with a generosity heart is a reflection of inner grace and empathy, serving as a beautifully, impactfully way to continue positively to the world around us. Ave maloloto atoa. Malo manatu atoa. Ale aso nei o se aso o ta o le Siva Day mo tātou whanau. Tātou matua whamailea whionga le atua nei aso. Ave malo loto atoa. O whamanuianga uma mai ale atua i ati oe pia ave malo loto atoa. Sa pese ina fwoi tātou nei tai alofa i atama, alofa i atina, alofa tēne lai titi. Alofa si au tama, fōai. O le aso fole nei, o se aso whatau o le Sacred Heart of Jesus. Ia wa whetaui fola, o le fatu, o le alofa o Yesu na sa saa mai. E maliu matoitu o na oi maa. Ia le alofa na o Yesu a vatu atoa malo loto atoa, malo na nganga atoa. I laso la nei, matua,
o se aso mo o tau mat whanau, ma whaia onga mat pule a onga, a sasa a mai lo walofan na, sasa a mai lo fatule na i lo walo. A wā se atina ina o tono ra onga, o potu a onga, e mai sinanga luenga a lea onga o lo ta pena atu iai. Au mai a fionga lea tua mana fatu Yesu le aso nei. E whai ma tai mua mo tātou, tangisi atu, tamai tai pule, whai a onga, e mai se whanau, i la o tō sosoani. Ia tātou te talo. God of heaven, provider, supporter, and lover, we call upon your name today. We ask you to be with us. Pour out all your love and your care, support upon our children, teachers, and everybody. Talo atu ina ia whapena ona, wa aumuri aulo fio manui a imea uma mātou te whaia. A mai alo nganga le Yesu, le anga lofa, ina ia whai ma tai mua mo i mātou. Whamanuia mai at i mātua, whanau, whai a onga, mai a onga atoa. Ina ia mātou mawai se aso fia, ma se aso manuia e nei aso. Mātou te whai ale ne te talo, ona Yesu lo mātou alii. Amen. Mary, seat of wisdom, Saint Joseph, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Thank you. Pai whaktai lau fionga, Sister Sophia, ma lo ta pena lau fionga. Ya, mal awatu I lau sunga le taitai o le komiti o suenga tupe. Ya, ete a fio mai ia awasta to upu whawhelo ai le pa ia ma le mamalu wa sao nei. Ua whaoli suatia pito sao le whalalafo. Awa ua tu mua lupe o le tau lafonga. Ua papae foi ti o le tau tianga. Lele foi ua tau le ai o tapalenga. E pei o le upu I a tongi a luanga. Awa o lea ua mua mea I mtau tu sa. Le whaasangi ma le whaapolo. E tapui ai le langi sa. Awa lo tātou atua. Tātou ai ia la lea manu ua ulu. E pei o le upu I le whaiva o manuiti. Ua tātou whailo foi lupe mua. Awa ua tātou mau malo. I le alofa o lo tātou tupusili le langi. Ia whaamanuia bea o ia. Se ia o I le whaavavau. Manatu la ua pafua le a. E pei o le upu I se unga ngongo. Ua mangoto foi upu I ea. Ai manu upu I ofo. Awa o lea ua tātou fisila whai. I mga whetau soifua. E pei o upu I a tongi tupaitea. Ai tā liu lava le tautai. Ai popoi. E whainga tā. Ua nofo ia wolo. Ua nofo ia ti a mawalunga. I le maota o Maria lo taiala. Awa o lea ua mapapa aolo o taupa ia. Le mamalu ua mawalunga. O le ala lea o le tūlai. I le ava ma le whaaloalo. E whai mato'o o tamaita I sa. Le awhionga le tamaita I pule. A inga whai a onga. Whapea le laumua. Mātou te whātālofo whawheiloa I atu ai. I lo o taupa ia. Ma lo o tau mamanu. Ma lo le soifua manuia. Ma lo le soifua folau. Ma lo le soifua langitau. O le soa malona wha moe moe. E le toi pōse lilo. A wā ua maea o na whata oto le alafua. Malongo pai ali ilo o tau mamalu. E ala I le tausala a o tō walo ma whanau. A wā le ngaluenga lea ua fuafua. O upu e masani ai le au talaia. Whai mai. E tupu mea avea. A ole moli maua le tusi o le ola. E sili a le manuia.
o le e foai, i lo le e talia. Le a foi lau foai i tai au nei, pe tele, pe titi, e talia ma le anganga whaftai. Foi mai leo se leo i le ainga whaia onga. Tau ina ia uli masao la tātou wha moe moe, e pei o le la awa le tamaitai o nā whanua. Tai mua le anganga o le atua i mea uma tātou te whaia. Wha manuia le atua i lau foai. Soifua mai a manuia. Malo whaftai sau noe lau sunga taitai, komiti o sai ngā tupe tātou lau mua. Ia lea o tō atu lo tō mtu parpala ia te o tō mātua, ia e ala fo i le sau noanga whawheiloa i le paia ma le malua sau nei. But we also like to extend a warm welcome to our visitors from Sydney, Australia. Mr. Leroy, the management, staff, teachers, parents, and students from St. John of the 23rd from Sydney, Australia. Welcome to Savalalo, and we are very happy to see you today because we are very sure that you're going to offer with a generous heart today. Thank you for coming for our program today. Yeah, leo le whaasomea tātou por kalame, yeah, leo le tātou a mataloa, e tātou tau sala, ia o upu masani lava o taitalinga fo i la au tau whaafonga mātua, upu lava masani ei nei, toi ngā aso whapene, ia, e sili lava fo ai o nei, e manuia o nei nati fo ai, ia lai lo le tangata nati talia. Pe titi pe tele ia italia malanganga whaftai lea o tau silsila atu lea wa mata o na whatiloina tatou nganuenga ia e mana o mia lava la o tau lango la o tau koai ia e ala foilo au mafola tu sai matau sala whanau ne nei aso awa sa uni maile pasenga fitu potus fumatfa a o whaanga solo maile senga fitu potus fumatfa i lungo le fola nei whamolmole le senga lua potutolu ia a ngai atu lo tātou sa uni mai ai. Senga fitu potus fumatfa mo lato ai tema no whatautai e sunga ta mai tai whaia onga ia Mrs. Vaitimu o Mr. Filippo Tuyoti. Tamoto Filippo Tuyoti. Go, 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 go.
whaatai. Ia, so atu lai tua, whaangasaro mai tātou so. Get on, friends, sound! Ia, sauia!
So they know for sign
Ultraman. Why could be grease lightning? Grease lightning. Get some more fun. Let's take some more. Keep talking. Fuel injection cut up and chrome. Put it right to you. Moving already. Moving already. With the force speed on the floor. Knock the door. Nobody never get a accident. Grease lightning. Go, 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 go. Grease lightning. Grease lightning. Go, 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 go. You're coasting through the good bad times. Grease lightning. Go, grease lightning.
Simon, was sila les pat. Mrs. Kurita Vili, Patasiai Malesula Faya Oga ya Miss Sarina Avisana. Ya, Sawia! What?
Savalalo Siva, Miss Pua. Maunu ue samo wai wai la le le i le vasa
Siva,
Siva.